Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People's Seora Circle, hakan ritri unaitung arjar arpo, kala IT dekador khas hau Chief Executive Member, jangka Khasi Hills Autonomous District Council, uba Titos Tarwel Khan, da kabadawa, baka Council kam desyo bandang ai, trading license temai syakinong kahi barjala, hakasinong majai, kabahap apo kajing pejing kmi jongs EM kahi masora, bat hakasinong beltoli, kabahap apo kajing pejing kmi jong sordar ka ilaka maulong. Kasinong majai baka kasinong beltoli, kidai ki arli jaka baka jingkai motion na ka jela Meghalaya syakri Bangladesh ka Thanamba. U jenas ka tri jong FKGGP seora uba Carlos Kharmi. Haka jinga keren bigila pathai ko bor loy thu baka seng hakni ka jinga kendo yau CEM ka KHEDC ka la dawa ba om desyo bandang beteng ka jing I trading license ki barjela ki banyak kali kum kitrok ki paket emotion syakri Bangladesh. Kinong nya kali sumo, kinong nya taksi kiba kamay namajai ichamati sa Shillong namar katkum ka jingya kipor kiba bun gina kisamla jong ni kathan kilala bantre yak ni kakam haga jog opor ba Carlos Leithu baka seng kala dawaru district council baka dai bentuklar no mardor halor ka jing penkala kerteng jing barjela syaki kerteng nong wei yak isnong khasi kiba nak kathan chela di hadian ba ifaidian mo yak ai ka balaja ka arfra trip mai bahar arajar fau yak ai ka balaja hang po isamati Ak Bangladesh no itu komisiam koridor jauh somla rambak nanti nampak sekarang di satu kupar ke sekarang kalau tak ada kejeng suksi kan mar Bangladesh ikan komisiam koridor tienre itu bah suksi pat mentah kalau bah ini ke umat empat kian kita ngap bah mentang dia keren pada bat lian dia kata kai ke peteng nanti apa isamati bat apa macai Tina kalian kesan koi lesi mlak menong moi kata nomor kali kali kam kai petang ka bamangi kerja benriu di don kam ban kamai khamtam kom kali ke por ka ba jenjar entah maka adon kini ka khlam COVID-19 koi lesi mundon kanu kacing so persa biadai kata kacing pleno kata kai petang mereka ikipat kamar ka bangiwan ni bani kendu isiam kalong ba ban banjur ya ka office jong si estate Jangka Khasi Autonomous District Council ba uday ban nung ay lachu ya ki trading license kiba thamai ba kinwan ban le nakani office jong kani ka District Council kumjuru ban siak ya ki benimi namar kumbang yo snow bar kumbang itep he ba ki buon ba ki benimi hang the haki por ki bladep bro kumjuru ngitiang ba kani ka benimi kan skala ban wan time dian ba na dian ba lese kini ki pelajar di non tribal kini usul kini sementara kai petang tinggi lawan ni kalau ban banjuri ka konsel kalau ban pek bahaya tapi ada kini ki bentah khantam kan di benimi ba trading license berkunjuru imat ibakam kongsan kumbang keren sakmat kalau ba kini ki kai ka balaja mo ka po isamati kalau ba kini ki nongwei di non tribal kila tombor ani kila nur wat ban sim kam simbrio itai bentah ki bangi ngilap ikadau kalau ba kita kisnong ki bahang ti bordar bun kita kisnong anti kiha kide ki kerteng nongwe kum ka isya mati nani filong kanaya bestine ka uluvrine ka koilakhat ne patum ta terter tingi so bakali ka dikataw ba ka pelong sutrai kita ki nong song ha kita kitan ban sutrai kampang nakatuko kantin tingi wanang ni kalong banwara ya tu kamat ban pensiaw hapo ka district council ka office jung siyam baun sofa ban penkelano mardori kini ki kerteng jong kini ki sno saki kerteng jong ka ketian kasih jong unjuru siam mentan ula no un sasyam kia banyak teren kan lo batai roba peladan gaji kendu pati nangyalam san kemi nak kalian jong FKGP ki isu RDF HNF dang kini tidak por belai peladan ni gaji perkat ka bede bagi mati din rina kalian jong ibu banjur ba kada kadon kanu kacing don kam hakaba nakalian jongi kasong rasarkel bat kali ke office bagal nakadon kan kuno ka benta ka bangi hab nyetrin kan nak benta ban rat ingkang kini kacing e kam kini tak non tribal kini masuk bagi semata kai kam mana ki wei kam ki bedai hakati ka than kacing namar nakalian jongi kasong rasarkel ni mar ni dei katika khamtam katika than bejai
kadai ka benta ka bahab hi hapo ka himas ora ni sokya bagi snow kadai ka jingit kli hi jong kum sora sakel pension ya kata ka benta kawai kadai katakan New Forum Local Association Exporter Association kawai kadai export and import majai exporter and importer association fi kini ki priu ki bale ya kini ki kai patang hakan ti apo ala ki haban register na di bagini ki association te kung bakalong hi nakaliang jongi ka sa PHP ni adu mutahi ni dan up ya ka RTI ni namar ni fa e kawai ka RTI ka frateri kubai paladam araja afau ya ka tu kawai ka association ka bagi ong pamajai exporter and importer association ini dan fa ka frateri di mata kadang dai kan rio trialisi ko adiga penginyo ke coba kawai pada ka RTI ka bangi fa ka sport trek kubai paladam araja afau ka dai na ka tu ka new majai local exporter from kata pada kan dai hadu maspo trek ia matahi hadu tang impatip hadu don kini exporter ki barista kini asyik iban impatip lu lagi lagi wa kini ka arti yang setiap kan lu don bekar kan lu don kasih ia matahi niru impatip hi kan lu don tabak kum lu cintip di kasulong ba di kambun di kasih tambah kam ai pada ka bahaya pada ka di kecong di kar tadi kita berdekat ke bahagia kami katakan ke bahagia menolak di baik kembun kita di baik ekspor siapa banglahi kita dengan kalian berdekat dengan sispa tam kita di bari entah Sao kasih jong itu sudah badan kawai sausan dan seperti itu